وكل ابن آدم خطاء ሁሉም የአዳም ልጅ ተሳሳች ነው وخير الخطائين التوابون ከስተተኞቹ ምርጦቹ ተጸጻቾች ናቸው اتصلت علي ደወለችልኝና تعرض مشكلتها ችግሯን ልታብራራልኝ قالت አለች كانت لي علاقة مع ከአንድ ወጣት ጋር ግንኙነት ነበረኝ كان من ثمراتها أني وقعت في الحرام مرات حرام ውስጥ በተደጋጋሚ ወድቄ ነበር لكنني بعد حج هذا العام ግን እኔ ከዘንድሮ ሐጅ በኋላ تبت ተውባ አደረኩ وندمت ተጸጸትኩ وأقلعت عن الذنب ወንጀል ራኩ فبماذا تنصحني ምን ትመክረኛለህ قلت አልኳት اصدقي في التوبة ተውባሽን እውነተኛ አድርጊ واسأل الله الثبات አላህንም ጽናት ጠይቂ فانفجرت باكية وهي تقول እስክትፈነዳ እያለቀሰች والله إني صادقة والله እኔ እውነተኛ ነኝ አለች انفجرت باكية وهي تقول እስክትፈነዳ እያለቀሰች والله إني صادقة والله እኔ እውነተኛ ነኝ አለችኝ لقد أحرقت المعاصي قلبي ወንጀል ልቤን አቃጥሎታል فهدأتها وقلت አረጋጋዋትና አልኳት أبشري بالخير አብሽሪ ኸይር አለ فرحمة الرحمن واسعة ያዛኙ ዝነት ሰፊ ነው وإنه غفار لمن تاب وآمن እሱ ደግሞ አዛኝ ነው ለተጸጸተ وعمل صالحا ثم اهتدى ላመነና መልካም ለሚሰራ قالت አለች بقيت مشكلة የቀረ ችግር አለ أعاني منها የማስረዳ قلت ما هي ምንድነው አልኳት قالت አለች لا زال يتصل بي من حين إلى حين አሁንም ይደውልልኛል ያለ ገደብ أو يرسل إلي رسائل في الجوال ወይ መልእክት ይልክልኛል በስልኬ مع العلم በነገራችን ላይ أنه هو أيضا እሱም ሁኔታው قد صلح حاله ተስተካክሏል وتبدلت أوضاعه ካለበት ሁኔታ ተቀይሯል فقلت አልኳት ما الهدف إذا من الاتصال والإرسال ታዲያ ምንድነው ዓላማው ስልክና መልእክቱ هذا باب من أبواب الشيطان ይህ የሸይጣን በር ነው ولا بد أن يغلق የግድ መዘጋት አለበት فإن الله قد قال አላህ እንዲህ ብለዋል ولا تتبعوا خطوات الشيطان የሸይጣን መንገድ አትከተሉ إن كان صادقا እውነተኛ ከሆነ ويريد تصحيح ما كان ነበረበትን ለማስተካከል فليطرق البيت من በቤቱ بابه በር በኩል አንኳኳ قالت አለችኝ إنه يستمع እሱ لأشرطته ያንተን ካሴት ያደምጣል ويتابع أخباره ዜናህንም ይከታተላል قلت أعطيني رقم አልኳት هاتفه ቁጥሩን ስጪኝ وسأتصل عليه እደውልለታለሁ اتصلت عليه ደወልኩለት وعرفته بنفسي ራሴንም አስተዋወቅኩት ففرح واستر ደስ አለው فقلت له ከዛም አልኩት اتصلت علي فتاة አንዲት ሴት ደውላልኝ ነበር يهمها أمرك ጉዳይ ያሳስባታል وتريد ኸይር لك الخير ትፈልግልሃለች لقد قالت አለችኝ لقد كنت أنت አንተና وإياها እሷ على علاقة በሐራም محرمة ግንኙነት ላይ ነበራችሁ ثم من الله عليكما بالتوبة والهداية ከዛም አላህ ተውባንና መመራትን فاحمد አደረገላችሁ الله على ذلك ስለዚህ ደግሞ አላህን አመስግን ثم قلت ከዛም لكن አልኩት بقي أمر ግን አንድ ነገር قال ይቀራል ما هو ምንድነው አለኝ قلت አልኩት أمر الرسائل ሜሴጅ የምትልከውና والاتصال ስልክ إن የምትደውለው كنت صادقا እውነተኛ ከሆንክ تريد أن تصحح የቀድሞውን ما ማስተካከል ከፈለክ تطرق البيت من በቤቱ بابه በር በኩል كما አንኳኳ قال الله አላህ እንዳለው وأتوا البيوت من ወደ ቤቱ በር أبوابها በኩል ነው وإلا ወይ ደግሞ فاقطع ذلك ይህንን ቁረጠውና وأغلق باب የሸይጣንን በር الشيطان ጠርቅመህ ዝጋው فوعدني خيرا በኸይር ተስማማኝ دارت الأيام ቀናቶች ሄዱ ومضت الليالي ወይቶች አለፉ ثم اتصلت علي الفتاة مرة أخرى ከዛም በድጋሚያቸው ሴት ደወለችልኝ فسألتها عن أخبارها ስላለችበት ጠየቅኳት ስለ ሁኔታዋ فقالت على أحسن حال በጥሩ ሁኔታ እንዳለች ገለጸችልኝ ثم سألتها عن فلان ከዛም ስለ ልጁን فقالت ጠየቅኳት لقد انقطعت الرسائل تماما የነበረው ሜሴጅ ሁሉ وانقطع ስልኩም الاتصال. ተቋርጧል አለች لكن ግን አለች ثم سكتت ከዛም ዝም አለች وطال سكوتها ስለዝምቷ ስትናገር فقلت ما بك ምንድነው አልኳት قالت هناك أمر አንድ ነገር አለ لا بد أن تعرفه የግድ አንተን ማሳወቅ فكيف أستحي منك እንዴት አንተን وأنا لا አፍራለሁ أستحي من الله አላህን ሳላፍር قلت ما هو ምንድነው አልኳት قالت إني አለችኝ متزوجة እኔ ባለትዳር ነኝ قالت አለችኝ لم أقل لك إني متزوجة ባለትዳር ነኝ وعندي 3 أطفال ሶስት ልጆችም አሉኝ فصعقت أنا እኔ ራሴን መቆጣጠር አቃተኝ وتلعثمت ከግድግዳ ጋር ተጋጨው ولم أستطع الكلام መናገር አልቻልኩም صاح في داخلي صائح አጠገቤ የነበረው ጓደኛዬ ጮኸ ونادى مناد ሰዎችን ጠራ يا الله ألهذه الدرجة እዚህ ደረጃ ደርሷል وصل بنا الضياع የኛ والإثم መባከንና ወንጀል حبست دموعي አለቀስኩኝ أثم على وجهي በሙስሊሞች ተጨባጭ قالت باكية አለችኝ እያለቀሰች لم لا تتكلم ለምንድነው የማትናገረው أعلم أن جرمي عظيم አውቃለሁ ወንጀሌ ከባድ ነው ولكني تائبة ግን እኔ ተውበት አድርጌያለሁ والله يحب التوابين አላህ ተውበት አድራጊዎችን ይወዳል ووالله إني نادمة እኔ ተጸጽቻለሁ ومنطرحة بباب رب العالمين ራሴን ስለአላህ ሰጥቻለሁ تمالكت نفسي እኔ ራሴን አወቅኩ وقلت አልኳት والأطفال ልጆቹስ أطفال من ልጆቹ የማን ናቸው فقالت አለች
أقسم بالله العظيم بالله ملالو إنهم أبناء أبيهم الناس ياباتاچو ልጆች وأنا ናቸው متأكدة من ذلك እኔ ደግሞ በዚህ እርግጠኛ ነኝ فقلت አልኳት هل عرفت الآن አውሽ لماذا كان الزنا من أشنع الجرائم ለምን ዚና ከመጥፎና ካስጠሉታ ወንጀል እንደሆነ وتختلط الأحساب والأنساب لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا زنا አትቅረቡ አለ إنه كان فاحشة وساء سبيلا እሱ መጥፎና ጠማማ መንገድ ነው አደገኛ የሆነ ቅጣትንም ጣለበት ውግረት እስከ ሞት ከሴቷ ጀመረ ከወንዱ በፊት ዚና አድራጊዋና ዚና አድራጊው ከሷ ጀመረ እሷ ፊት ባትሰጠው ኖሮ ይሄ ሁሉ ነገር ባልመጣ አለቀሰች ልቤን እስክትሰብረው ድረስ አለች ሁሉ ጊዜ ባሌን እንዳየሁት እኔ ወንጀለኛ እንደሆንኩ አስባለሁ እኔ ከሃዲ ነኝ ሁሉ ጊዜ እለዋለሁ ይቅር በለኝ አፉ በለኝ እሱ አያውቅም ለምን ይሄንን እንደምለው በተደጋጋሚ አሰብኩ እኔ ልታረቀው አልኳት ራስሽን ደብቂ ራሱን የደበቀ አላህ ይደብቀዋል ግን ከአላህ ጋር የገባሽውን ተውበት እውነተኛ አድርጊ ለቅሷ ጨመረ ይሄን የተሰማኝ እውነተኛ እንደሆነች እውነተኛ ተውበት አድራጊ እንደሆነች አስባት አላህም ያስባታል ሁሉም የአዳም ልጅ ወንጀለኛ ነው ከወንጀለኞች ሁሉ መልካሞቹ ደግሞ ተጸጻቾች ናቸው باللطف عاملك الخبير لم يخلو عمرك بالنبيل أقبل فنور كتابه زاد إذا